Hello, is Nollaig Abigail. Sinn presio hami genu toshach hier na Nollaig an in style. Is cymryd sef fhèin lehéid. Nuair a hasin mian pascach présontin, is a fine jishol son an lá mór, féiming pick-me-up, is sin in Paloma Spìosrach. Hami dul a hóisgach le bhí gearach na hóransearan an an sláisichen gemacht tanne, is haid dul a chirmachach an san abing. Bhí fálach álaneaching as a chutsin is dé seo. Sé seo ingin a garnishes a vís ar Nollaig Cocktail aking, díadach son a dhéanú ritbug na súrite son na Nollaig. Ha na hóransearan jishol inis son a bhfuil isteach an abing, is síoch an recipe a seo fiús son an fálach áling an níán sa chutsin. Sy'n panna bacatha seo ha mi dulach ar chéile syrup siúcar le spísin is beag go maith blasta sé díadach páirsin coúnan sé siúcar abisteach agus bún. Agus ha difar seo sin sé spísin ac am an seo ha cruinneachadh anise sa sin go maith briatha colach ri bit gynna híoch dúr cryf Nollaig. Ha vanilla bean aking cúteach agus da cake cinnamon agus cruinneachadh alle agus da cloves slán. Is ha sin inis dul golar an chéis son feascar 5 mìneachadh. Han syrup ac am inis jishol is ha fuarachach an san fridge, mar sin ha mi dul a hóisgach ar an na garnish acam, is sé sin de cranberries raw acam. Cúra mína cranberries is deach an molde, cúra sin peas buck gin hurup aking, angsing na perhaie ar a bhúlach. Díadach gus an chúdaichead na cranberries goléir. Nuair sin, cúra sin an húcarar. Ha seo fat in na sasan a bhíochtú a mìneachadh. Tá de cuat mar go bhfuil at rót. Cúra mi at inis an thraisir, is héid at isteach an fridge gus a mí féim ac amór. Ha bhfuil calaking inis jishol son cruinneachadh cocktail sa chéile is apar go bhfuil mi a cuatar irtí seo. Cúra mi an syrup isteach gan an crathad aking. Apar go bhfuil da briar a syrup isteach gan a spís in a bheann. Ha bhid cyn coltach rí ór. Seanis. Agus héid ritbug cranberry juice isteach cúteach. Agus ha sú grapefruit a dul isteach. Ha sin go maith giar ach ha dolas an cocktail ma or ha go maith milís. Ha sú lime a dul isteach cúteach. Is héid sin isteach gan an crathad aking. Is channeal cala alle rí chud isteach ach ritbug tequila. Seanis. Aber fálach látar, bhí fácin an fálach mar á. Cúra sin múlach ar an crathad dar. Seo bar a bhí a workout a tóisigh. Seanis, ha mi smaoineach go bhfuil sin go leor. Ó, ha an múlach stickte ar an cocktail shaker. Ach bhí sin a tachart uirnin son ag afdrach. Ach díadach ma ní búlbach ar a worktop. Ha mi smaoineach gon chudích. Ha glósid. Sida. Ha mi dulach ar an cocktail. Is deach gan a gláinich aking is hí sem in na bria. Hiice macha seo. Ó, ha sin áling. Ha mi chud tolít leis an dáthar na cocktails aking. Ha díadach a cúrna am chaine go raibh na Nollaig hán. Ha mi dulach ar buck an sparkling water isteach am díadach ar son ritbug foods a chuirís. Díadach tú mit de alle chuirís mar prosecco nó calcium ha córta dút. Seanis. Is ha na amán son am híise seár seán na garnishes acam. Ha mi dulach ar rosemary ar an áir, díadach ar son starter, ha bria agus le ábhar. Seanis. Snúir sin héid na hóransearan aking isteach. Son seo a dhéanú go maith spatial ha mi dulach ar na cranberries raw checking ar a bhúlach. Is apar go bhfuil sin díadach a genu na cocktails aking díadach ritbug extra. Cúneala ha sin giúra bhí extra ach na Nollaig. Is son finishing touches ha mi dulach ar cake cinnamon ar a thula féir. Na sin, na chail sin a cuad íontoch ha mi uabhas ó chéin tolít le na cocktails a ha seo.
Sin an Nollaig Abigail seo an Deoch go dearach, ha tar scúl farach yn siesgar, von an cinnamon agus na cloves. Chan cael alla acamri gra ach sláinte. Cheers.